Саламатсызбы? Нарың түшім ора. Чегіңіз? Түшіп жатқанға. Да, чегіңізді алып алыңыз, чоң чегіңіз бизе деген акция болып атат. 3000 сом сауда кылсаңыз, бир купонго ээ болосуз. Мына достор, Farm Service дармек дарканасында сонун акция болуп атат достор. 3000 сомдук дары алсаңыздар, сиздерге сонун лотерея уюштуруп атат. Биздер, белектер болсо мына менин жанымда турган белектер достор. Эң чоң белек бул Анталия. О, брат, дары албайсыңыз, дары. Elle a le regard qui tue, qui tord. Cheveux longs.